President Yoweri Museveni natekateka okutabira district y'Ibanda ebirabiri na mwenda by'okwezi oku omurutaya y'urwo kurunda akaruhuko bwa president kandi omukoro n'oguteekateka kukorerwa omu kishayi kya St George's Demo omu division ya Kagongo. Tandikira kimwa LC1 twitaga kya persons bitu ba LC1 kwiza bakakira chairman wabo wa pate. Twitaga obukiiko bwa LC obw'eminyeto obw'abakyara obw'abarema obw'abazeyi abantu nkaga na bashatu. Abebembeza aba okutensa kwabo kukorerwa mu kanso ya district. Nintero murange minyeto kwije birabiri na mwenda aha kishayi Kagongo aha Demo kwija kwakira President Museveni ahabwe ntunguka yatukorira nke minyeto atwire sente za Youth Livelihood twayitungura 30% ya PDM tatunagirire itwenke minyeto naenda turugeyo no kumanyisa abantu ngo president naza kwija kare akweje niyo venue yo kubanza omu region age ahari abana ija twari aha na muhwejo program nabo cyo mwije kare abo kwa bamuteze kare mbasa kushanga ababine ntekateka zo koragurira abantu ahabwabusha ahizoberyo izukangura haza kuba ari ibintu bingi izoberyo hari entertainment hari yabesongozi bona murahuriraho mu Uganda baza kuba barakagongo onke kikukira yo bukuru organizing yo camp medical camp tusa ku bantu cebera abantu turukubahereza obuzanzabi turukubahereza embazi yabusha nito twabire tuyayo ijana ku ijana na choro abanyachoro bakabiyayo % yigana nibanda tuyaye yigana mwenisha batujigare ahiguru tujiyar cenana na mushanzu tugitembye umuntu atasi ingenta sima eburaji hata konka nsima habwebye ebirunje byatukorire nke main roads ezo zikozirwe hospitals amarwaro tugine no bwene gaburaburamu konka hona gariho upgrading of ruhoko akagikora umuganda bazire bashabirwa kushomesa abana babe by'emikono nko muringo gukumbikanya insya yawe. Okushabuka kwirwero idacyarukunda twino mujuni obwabire naronda karuru muri Nyabisirira tabona kanso na wadi ya Rugaro. All women from 7 niga abakazi twena tujya ba President Museveni mwacengecho abakazi twena tujya ba President Museveni nabashija nabeye konkitwe ni mwijika hiyatwihire ubwo shabira baziro kukorese cyumuro eki bakegesa abana babe by'emikono ngo byije bagaserenyensya abana bisi bamarasini ya 4 na P7 watunga chance ahihiniwe hariho nkebe harani ninga saruni ninga computer usindike yo mwana wawe abaye hujizeho alize results ze so nani mashaba bantu babahagira abantu bakagwa mureke tuzo mumune onare bokara batatukorire kukwenda tumuyihayo ngafuyire ngamizi gitu tumarungi so akanunu wagire yakuba ni makanune cyamize cyo no kibasa wagire nkanyafsi ya town council tekateke hamizi ntete ngombe zo twatera kanunka MP na yembe zibona yazo mu parliament atretera amasomero batobicha amasomero ya government ga secondary Gasha kwa Timothy Mushabe na Aidan Bataringaya.